La penlong ya ka blood donation camp belawan yalam daka NPYF Ninongson Primary Unit but ka collaborate with Blood Center, Pastor Institute, Shillong Minin Hagasngi Sajan kata Hagaspodrek, Nailor Arhajarpar Hajan Madan New Nongstone Hagaskol Shinong New Nongstone but layo ru ka jingkren na I MLA jongka Nongstone kan Steven C. Balong ru chief guest lani ukongsan hakatei kasngi bad ladan hadu arpo prangut kinongwan dunit snam katuk ne nakidkhot jongka NPYF ki pulis bat ki rupaj ba ki balawan bandunit hakatei kasngi ki badon ru sha yaka mensem ban penlaj im yaki wei ki ba don kam ya kasnam tadi ka program kom tak sisno bahaban penmenalam sikiwi bahkan no attention ki bai ba ni thang ka dong ji empat don menu bat mujudan hangnu bala organize kumeri ka program hapo ka thang ka ji ban persutu ki bai ba ya ka jing kodo jong kata ka jing aisnam banera ki para beri ngate ki kata ni ter ki kata baka jing ya ki para beri kali kata laban no ka jing long belai habang ilala ban ais no bahaya kasnam ban pelajim yano reno ban yarap yano reno kadi ka kam ka badon kam ka jing im ka jing naon bagadi ka program ta kasni ka balane nagaling juga NPYF juga New Nongstein ka ba krisim ya ka sinjam ka ba don kam hadu kata-kata nampai pakat mening rangwana Shillong bangi dan Assam Station Shillong ngana pakat kini ka program ang sosial besu kan penlong tangga New Nongstein unit tang Shillong lare ban penlong sundan da baru kawai konsumsi ban persutu iki paiba ban yalam iki paiba ban batai iki paiba pakai jing aisnam kaya rabu iki kau cakiak jauh tahu aisnam kaya jing aisnam kaya rabu iki wepat ki bayuk jing mentoi na kata nama pakai jing semjin jauh jungi hagani katan kalong ba kat ki basito masyulong kat badon kam snam umdon ki bawan sakmat nagani katan kalong jungi kidon ki katu kade kita ki blood donors nagani katan jungi kisah lek bisa syulong sisin deru benai hapo kata ka blood donation center baron Shillong apa Pastor Institute parang suka ban itu ya piru dang menin gasni ngidang shop sekretariat ngidang ekran sapang requirement juga blood donation center ka blood donation center juga nokton but share gasni nagalin ka soka ka sai sanction no ya requirement juga staff I lab technician but kiway but staff jong kari ka blood donation center pa nokton dang menin dang ekran bari dah tong dang ong ba la de interested ini kamla pila pa na America requirement sa sekretariat banyo approval nai don bok ni sini ya kandu Dr. Marak MS Jungin ki possible hospital uang ba ya ka requirement la de pa anda ka kili post sekretariat kampat 1 napo VHS napo trade pan passport sekretariat banong ba ni don kam katangut kinong trei haganu gadungin siu kumnungin le ya ka requirement juga ta blood donation center kada meningas ni napo sekretariat kila paga kila petip sepoga DHS bahaya ke jingdon kam juga ni blood donation center hanong time sen sa sanction of the ministry ngatra hadin ka Assam Station bila lam pun urol ni kam kaya kai kan long ka justan ka pun kan long ka history hang ni ka hal ka daw ni tenga number 2 ka po mas ka parai Steve